Zdravo mladi, witajcie u najnowszej emisiji Časi mladosti. U njej smo za vas privihtali interesantni prilohi. ...21. i 22. februara u Novim Sadze otrimana konferencija Evropskog parlamenta mladih. Jaki temi i robotnji na njej bili zastupeni, uvidite u sljedujućim prilohu. Evropski parlament mladih mladežska nevladova i njestrankova organizacija, kotra vjedno zoz išče šterace z nacionalnima predstavnictvami organizaciji zoz šterace žemo u Evropi, tvori međunarodnu mladežsku mrežu. Evropski parlament mladih isnuje od 2006 roku, a konferenciji na horodskim urovnju počališe organizovac pred 3-4 rokami. Ostatnja nedavno otrimana po slovoh organizatoroh najvekša i najnaščivenša regionalna konferencija po teraz. U dvoch dnjoh je otrimovanja mladi mali na hodu učastvovac u veljih robotnjuh na aktualni temi, kotri usko povjazani zoz uhodom Srbiji do Evropske unije. Jedna od najaktualnijih tema je LGBT populacija i njihova prava. Jedna z najaktualnejših temov to LGBT populacija i ih prava. To tema jednej grupi. I oni treba, že bi vidjeli jaki miri Srbija može podnijeti, že bi uskladzela uroveň zakona Srbiji z Evropsku uniju, co tiž i jedno z uslovijov za uhod Srbije do Evropske unije. Z temah máme iščenje zanjatost mladih i kasnovanje genetično modifikovanog lososa u kostiranju. Već se i njeljem rošljeni modifikovani, ali i životinji. I Svetovna zdravstvena organizacija prilapela, že to losos jednak zdravi, jak i njemodifikovani. Teraz se postavlja pitanje, či bi Evropa toto trebala prilapiti, či nije. Potim jedna z temoh je imigranti, jak veliki problem Evropske unije, jih zmesenje, sposobna jaki treba, že bi še rozporezeli i tak dalje. Na každej konferenciji imam inšaku ulohu. Ulohi rižnorodnita mož bud novinar ljebo lider grupi, a ja hviljkovo predsjedatelj konferenciji. Moj zadatok koordinovac tim liderov u jih roboti i pomognut im, a tiž i otveram generalnu skupštinu. U Evropskim parlamentu mladih može se bud čast državnoj organizaciji, te tak i Srbija ma svoju mini vladu. Ja kao pomoćni organizator sam htjela da učestvujem... Jak pomocna organizatorka stela sam učastvovac na tej konferenciji i vidjeti jak to bud organizator. Dumam, že mam neophodni sposobnosti za to tu robotu i žadam doprinjest našej lokalnej kancelariji, že bi co vece ljude čuli za Evropski parlament mladih i zainteresovališe za njo. U Evropskim parlamentu mladih som ljem jeden rok, a už som dozna učela. Mala som ulohu novinara, organizatora i delegata i dumam, že som prestoti ulohi zdobula velji praktični schopnosti. Evropski parlament mladih dava ljudom na hodu, že bi usovršovali svoj anglijski jazik i že bi dostali znanje o temoh s kotrima biše inšak može bucnje stretli. Na tim stretnucu toho roku boli vkupno 87 učašnjiki z ostali Srbiji i Evropskej uniji, a hlavna čast konferenciji bula simulacija zašedanja Evropskog parlamenta. Popri tim, že mladi mohli vežbati anglijski jazik, nasampred zmali na hodu u mrežiće, diskutovati o interesantnih temoh, počustvovati za atmosferu podobnu pravom u Evropskom parlamentu, preširiti znanje u veljih oblastoh, a može bud i unaprijamiće za eventualnu buduću karijeru. 13. februara u Đurđove otrimana štvarta porjadna schadzka robotного cela za mladež nacionalnog sovitu Rusnacoh. Na schadzki mezi inšim bulo bešedi i o sofinansovanju z mistoh, ktori mladi Rusnaci žadaju organizovati u svojih mestoh. Keďže máte ideju, jak u svojej zajednici organizovať dajaký robotní lebo aktivnosti u šľobodným čaše, môžete s odvitujúcim projektom aplikovať na konkurs robotného cela za mládež Nacionalного sovitu Rusnacoh, ktorý rozpísaný 17. februára. Першенствено ще тоті проекти одноша на культуру, на розвагу і друження, на неформальне образование, вец на різні другі форми організування младих,
informovanje tiž. I nam všelijak prioritet, že by sme tú mladú tvorčosť potrebovali, co znači, že nam jakošik prioritet potrebovať projekty, ktorí na jakišik spôsob promovujú literatúru mladých, muzičnú tvorčosť i tak dalej. Svidomi sme to, že kritiky, ktorí najbardziej prichádza z boku starších, toto, že my u našich projektoch finansujeme i, tak poviem, žurky. Međutim, fakt, že se na tih žurkoch abo shodoch mladi zberajú i že u nješkajšim čaše naiste baš češko zainteresovať mladih za dajakú literatúru. I već mi probovali prenaći jakišik mehanizam, že už keď ne postoji dajaki drugi výbor, keď se organizuje dajaki taki shod, jak to žurka, že bi še već totih, ktorí to organizujú, tu predsahli i jakušik tribinu na dajaku određenu temu, ktorá hasnovita za mladih, že bi še tu prišli našo muzičare abo pisatelje. Projekti treba, že bi zadovoljeli i određeni kriterijumi. U Peršin šore trebali bi buc dobre vyplánovaní. Znači, finansijna konstrukcija bi mušala biti podpolna, već všelijak, že bi še originalnost jakašeg občekovala či pri novih projektoch, či pri už jedných ustaljených projektoch, ktorí už vece roky isnujú, ale všelijak, že budeme pozdraviť jedni tak povedz novi momenti, odnosno inovaciji u jednih už ustaljenih projektoch. Takže to da, co by sme ľubili, že by bolo i všelijak, že nazdávame, že to ti našo vymahania i zisca. Robotne celo za mládež vodzi Rahunka i o poviazovanju mladih Rusnacov nielen u Srbiji, ale i zvonka hranicoh našej žemi. Tak mali sme naščivu Svidniku s kudom Žatva, zo Skocura, gdje sme tam stupili u kontakt s mladima Rusnacami zo Slovackej. U decembru 2015 roku sme naščiveli Vukovar, gdje nam domašnji bul klub mladih Sojuzu Rusinoh Horvatskej. I oni snovali tak jedno jak našo robotne celo, gdje sme bešedovali o određenih projektov, gdje bi sme mogli vjedno učestvovati. I toto, co nam bar bolo milo, že sme mogli še perše upoznat, bo to perši kročaj, bo ne možete vi pisati projekti, keď še osobne ne poznate, ne znate jaki kapacitet imate i podobni stvari. Rok za pridavanje konkursnej dokumentaciji 1. april, a do konca aprila biše 250.000 dinari, kotri vidvojeni za sofinansovanje projektoh Mali Rozpodzeljec. Še nam interesantno je upoznat s mladih i perspektivnih Rusnacoh. Jeden z njih už daskelo raz dostal titulu najlepšого studenta generaciji. Boris Barna, mladi i uspішний студент на закінчуючим року на факультету за спорт і фізичне воспитання у Новім Саду. O jeho uspіху najbardziej свідоча припознання за найліпшого студента генерації, котрий уж 4 раз достал. Prosek ocenu 9,53 mu omožljivil državnu stipendiju, która mu, jak hvari, značna, bo z nju finansuje studentski dom, menzu i podobne, a očekuje i stipendiju Fonda za mladi talanti. Každý hvari, že trud še vyplacil, no tak i ja vecka poviem. Bolo veľa trudu uložené i na koncu še dom, že še vyplaci. Každý student treba perše, že by še dobro organizoval. Već potom treba da bude došljidni, poneže še dahto je organizuje, ali ne porobi tak, jak planoval, znači treba bude došljidni i na koncu vytirvali, to treba da bude taki kontinuitet. Po prešitskih obovjazkoh na fakultetu, Boris Cihuje robic i jak pomocnik trenera u Keresturskim atletskim klubu Rusin, a odnjedavna s kolegom z fakulteta otvorili i malu školu sporta za djeci skočko u Keresture. Međutim, išće nje pravi plan i co bude robic dok zakonči fakultet. Ja kad upisala fakultet, znao sam od maljučka, že bym ljubao profesor fizično, ali mi tak je bilo na počatku, što sam študiral, že trijam dnevnik u trenerki, to moja robota. A teraz kad sam še upisal perši, drugi rok, tako mi še otvorili tako širši naprijam i na iste jedna velika oblast, takže evo išće ne planiram konkretno žeca. Co biš poručil našim mladim patračom? Evo konkretno studentom, poneže sme u okviru toho. Znači,
думам, že treba da u tih rokoch, keď su studenti daju všetko od sebe, poneže velji še, думам, že не давaju velje od sebe i думам, že môžu napredovať konkretno u tih rokoch i to je to. Борис Пшеліяк може бути інспірація младим, не лише як успішний студент, але і як спортиста і вообще любитель фізичної активності. Виглядування з 2014 року указали, že граждане Сербії не досť активні. Ženi u proseku šedza 314 minuti na deň a chlopi miruju 296 minuti. Keď se na toto doda čas za spanje, vychodzi, že človek dňovo fizično neaktivni kolo 14 hodini. Tak tako dosadzujem i pajtašom i ľudzom. Ja to думам, že profesionálna deformácia, ale džaba. Znači, keď človek se buď zdravý, môže buď u takých rokoch neštudíralo takým, ale poznejší starší ľudia povedia, že čom som nebol aktivnejší, a môže buď za jedni neznajú. Znači, holjem 30 minuti dnjovo, ja bih povedal taký umerenej fizičnej aktivnosti, znači taký umerený intenzitet, či to švitke hodzenje, či može buď i bežanje, ne može každý bežac. Konkretno teraz to sme otvorili tú malú školu. Treba s decom od maľučka usadziť toto, poneže človek keď už dozreje i keď má taký svoje navyky, tak už ťažko ho nahnať da to robí. Ljem pol hodiny fizičnej aktivnosti na deň može značno zljepšati zdravje, a okrem toho znatno upljivuje na rost i rozvoj djecuh i mladih, zvekšuje samodovjerije, samopočitovanje, čustvo vypoljetosti i zadovoljstva. Preto možeme poručiti studentom, že bi nje zabuli i na fizičnu aktivnost počas studijoh. Pri Borisovi Barnovi ona še vjedno z učenjom prešvršljivo ukazala jak dobitna kombinacija. Jak co Boris Barna ma prihilnost k sportu? Tak, Sašo Paljenkaš ljubi muziku. Album Metropolis to treci album kantavtora Saši Paljenkaša, kotri vidali jak solista. Na njim jest 13 kompoziciji na kotrih Saša robil kolo 15 mešaci, a jak vari, inspiraciji ima za išće najmenje i 3 albumi. Kolo albuma Metropolis som mal ideju, že bi to tako všetko inšak i patralo, odnosno že bi to nije bol album u smislu, že z njem objaviše, ali že bi, jak bi pisi spontano nastala, tak bi boli objavivani. Za čas si to i robene, ta peša kompozicija objavena deška donže u oktobru, čekedi 2014 roku, već ište daske kompoziciji, a već i za njih spoti u 2015 roku. S tým, že vec napraveno i napravení daskej kompoziciji, ktoré ešte nikto v javnosti nezjavili i zjavili še až vec teraz na tým, ajde da poviem, finálnym vydanju. Z jednej časti inspiracija mi bol film Metropolis, ktorý znatý, myslím, da 25 roku, 1925 roku, ljubitelj som i starih filmov, ali i tih kakih starih posterov i take. Ta som, ne znam, ja bol som u takim raspoloženju, keď som za pojedne pisni komponoval. I pred soška, ne znam, tak mi, bol som bardzo inspirovaný i so naslovným, da poviem, bokom samog filma. I već u suštnosti nazva ostala, teraz keď ľudia, keď presluchajú písniky, što pýtajú, a tu nemá viac nič s Metropolisom, no vodom nemá akože pripovedku, hej. Z druhého boku, poneže tak zvučno patreno, tam môže buď je podobný Vavilonu, a nie som, že bol Vavilon 2, hej. Poneže hasnovaný istá oprema za zimanje, istí instrumenti, také. To znači zvučno su može uzakzeti tu podobni, ali mjesto sam robiti neku varijantu, že teraz to nastavo kljebo take dacu. Tiež jedna z interesantností, že 8. kompozícia nemá náslov. Hej.
Dobro, to postoji jedna privatna pripovedka poza tej písni i na roku mi je jak peš instrumental, pretože keď bi šel rusal tu teksta bi už to vypadlo, ne znam, u celkom šaky napriame. Z druhého boku tu mi bilo vyvolanie vec z muziku nadoknadiť celý text. I u súčnosti već se ja poznao jakaših fajta asociaciji na toto, znači na dopunjovanje toženje tekstu, ta bol sam naslov. U súčnosti ona na tej pozícii, hej, na osmi mese, a ostalo u súčnosti, tu som dal šlebodu sluhačom, že by oni sami dali nazvu tej písne. Poneže dom, že i písня tak kući nam do inšaku u odnosu na druge písne na albumu, ta u súčnosti tu každý dôže bude mať, ja poviem, toto šlebodu dajaký navolac. Či to bude 8. písňa, či bude nezamania tam dajaká latino, či už, znači totálno, ona za mňa má svoju názvu a sluchačom hovorím, ostalo, že by oni napravili svoju názvu, to také, ale navolám jakoši fajta bavišky, lebo jakoši fajta interakcie. Všetko robené otprilike u tých takých chyžných uslovijoch, domaších uslovijoch, poneže dneška oprema za takú fajtu roboty celkom išaka, jaká bola pred 20-30 rokami, keď trebalo ohromný prostory, že by še toto oprema hej tam zmesela. U súčnosti som še veľa učil od, ja da poviem, druhých bendoch už všetci jak robia, hej, druhých producentov, jak to robia. I keď som doznal, že by še jeden album znal, že nepotrebný konkrétny prostor, že môžeš to robiť tam, kde ty najpríjemnejšie čustuješ, tedy som započal zo tú variantu, tak zňatý už Šljedi žita, len to neznam, ktorý rok. Deška 2004-2005 dom, že som započal zo celú pripovedku. Medzi tým pomaly som vec to od albuma do albuma rozvíval, vše dať sa učil dom i u tých 15 mešacov som hromadu takých nových stvari ponaučoval, teda kde môžem sa osjetiť rozliku u písňu, že to teda ako lepšie zvučí, to teda ako nie tak, jak mohla zvučať si také. Za teraz plánované, že by kto zainteresovaný môže pri internetu ho poslúchať alebo zňať a dostupne i u fyzičnom formátu. Za teraz ideja taká, že by kto zainteresovaný, za ňu, že by ho dostal lebo na koncertoch, ktorí u plánu, že by boli, lebo také, že stretneme, lebo budem patriť, že máte taký príkladník pri sebe, ale nejaká konkrétna distribúcia neplánovaná. Znači za teraz to tak všetko bude ísť spontánno. Interesantne za Sašov treći album, že má i neautorski kompoziciji, Saše tak na njim nahodzi narodna špivanka Keresturski štiri zvoni, koljada Noc nad Viflejem i molitva Oče naš.
Bolo to všetko, co sme vám pririchtali u februárskych časov mladosti. Pište nam na naš Facebook blog i na našu mail adresu. A po nove sretnuce, zdravo! Zdravo!